Hagan video ngan pani yepi Kumno ba pin register ban apply yaki SSC GD haka phone jongphi. Tekan mau ba haka SSC fidon kam ban register tang sisin. Tenda fila de register sisin fimdon kam show ban register and dalami kinu post. Should log in by directly but sa apply. Te ban apply ningkong pli yaka Google Chrome jongphi but type thang ne ssc.gov.in but sa click search. Nang ta pin sa poi hagan ka page jong ke SSC. Temen ta click hakin digi light line sejrong. Nang ta sa click login or register. Temen ta pin poi hagan ka login page. Tahang ni kitu gibala ju apply SSC but gibala de register teng fimdon kam syuban register hangna. Fishu don kam ban pendab yo register number jongphi hangna. Pendab yagi password jongphi hangna but sa pendab yagi captcha hangna but sa click login nang ta sa apply. Kena gede tang nak benda kitu gibala de register lane kitu gibaju apply SSC teng mensyua. Begitu ke bompat ju apply SSC menu pide ban klik hang ne bagi tho register now. Temen-temen pin poi hagan next page bagi tho new candidate one time registration. But sa scroll sipo. But klik hang ne bagi tho continue. Nang ta pin sa poi hagan ke page ke bab hidon kam ban pendap yaki personal details jongphi. Te ban kong gikli hang ne do you have a Aadhaar card? Te gitu gi bom dan Aadhaar card pide ban select no hang ne. Menta scroll sipo. Berpin CE yaki kerteng jongki dokumen kiba fidon kam ban upload hangna. Kane kedai tang na benda kitu ki bom don Aadhaar card. Tikitu ki badon Aadhaar card pat fide ban select yes hangna. Menta pendap yo Aadhaar number jongphi hakane ke jaka bagi tho enter yo Aadhaar details. Bat sa pendap biang yo uju Aadhaar number jongphi hakane ke jaka bagi tho verify Aadhaar details. Menta scroll sipo bat select yakane ke box hangna. Enda filadep scroll biang sipo bat klik hakane ke jaka bagi tho send OTP. Temen takin send yo OTP haka phone jongphi but sependap yo no OTP haka nega jaka bagi tho enter OTP to verify. Temen tangan pendap yo no OTP ubaki send. Enda fila de pendap yo OTP klik hang ne bagi tho verify OTP. Tenda fila i bagi tho success sa klik no hang ne okay. Tenda fila de klik okay fin se i bagi tho hang ne verified. Menta scroll sipo but pin yo i hang ne bagi tho candidate named as per matriculation certificate. Tahang ni pide ban pendap yaka kerteng bat kejai jongphi. Temen tahang ni sipo hakan nega jaka bagi tho verify candidate named. Tahang ni pide ban pendap biang yaka kerteng jongphi. Ketu bapi pendap sejrong pide ban pendap biang yaka hang na. Menta scroll sipo bat penyu i hang ne bagi tho have you ever changed name. Telada ka kerteng jongphi kane bait ka ju pide ban klik hang ne no. Palada pipen kelai yaka kerteng jongphi pat pide ban klik hang ne yes. Temen tangan klik hang ne no nomor ka kerteng junga kene ga juhi. Temen ta scroll biang sipo but select yaga gender jongphi. Telada fideikin rang select male balada fideikin thei select female. Tefin yo i sipo pat kitho verify gender. Tang ne pide ban select biang yaga gender jongphi kum kutugu bapi select najrong. Nang ta klik hagan yaga jaga ba kitho date of birth but pendap yaga sngi kha jongphi. Nang kong select yaga snem ba kha yapi. Sa select yo benai but sa select ya tarik pat. Mentapai hagan jika bagi tho verify date of birth tang ni pide ban pendap ya gaju kasngi kha jongphi kumba pi pendap sejrong. Menta scroll sipo but hagan jika bagi tho father name hang ni pide ban pendap ya ka kerteng jong kupa jongphi. Menta scroll biang sipo but pendap biang ya ka kerteng jong kupa jongphi hakan jika bagi tho verify father name. Menta scroll kendiat sipo but pendap ya ki kerteng jong ka kami jongphi hakan jika bagi tho mother's name. Enda filadep sa scroll biang sipo but tho biang ya ki kerteng jong ka kami jongphi hakan jika bagi tho verify mother's name. Menta scroll biang sipo but klik hakan jika bagi tho matriculation 10 class education board. Hang ni pide ban select ya board jongphi nagano ko board pi pass. Tahang ni gidon sibun bagi education board te pide ban select nagano ko board pa pi pass ya matric jongphi. Te gitu ki papas na embus pide ban select Meghalaya Board of School Education. Next, klik hakan jaka bagi tho verify matriculation 10 class education board. But sa select biang ya board jongphi keju kumba pi select najrong. Next, pendap yo roll number matric jongphi hakan jaka bagi tho roll number. Enda filadep tho biang yo ju roll number jongphi hakan jaka bagi tho verify roll number. Menta scroll sipo but klik hakan jaka bagi tho year of passing. Tahang ni pide ban select house name ayu pi pass ya ka matric jongphi.
Menta klik biang hagane jaka bagi tho verify year of passing. But sependap biang yo usnem ubah pipas ya matrik jongphi. Uju usnem ubah pi pendap najrong. Next, klik hagane jaka bagi tho highest level of education qualification. Hangne pideban select haduga kelas ayu piladep pule. Tegitu gibaladep graduate pideban select graduation, gitu gibaladep master pideban select post graduation. But gitu gibaladep tang hadu class 12 pideban select higher secondary 10 plus 2. But gitu gibapas tang hadu matric pideban select matriculation 10. Menta klik biang hagane jaga bagi tho verify highest level of education qualification. But select biang yak highest level of education jongphi. Kumba pi select najrong. Menta scroll biang sepo berpendap yo phone number jongphi hagane jaga bagi tho candidates mobile number. Anda bila ada pendap your phone number, klik hagane jaka bagi tho send OTP. Nang ta kin send your OTP haka phone jongphi, but sa pendap yo tau OTP hagane jaka bagi tho enter mobile OTP. Anda bila ada enter your OTP, klik hagane jaka bagi tho validate. Menta pendap yagi email ID jongphi hagane jaka bagi tho candidates email ID. Anda bila ada pendap yagi email ID, klik hagane jaka bagi tho send OTP. Menta kin send yo OTP haki email ID jongphi, but sependap yo tau OTP hagane jaka bagi tho enter email OTP. Anda bila ada pendap yo no OTP, klik hagane jaka bagi tho validate. Nang ta klik save and next. But anda gala tho success, klik OK. Menta pin poi hagane next page, hangne kin pin yo registration number jongphi. But kin send ru yo no registration number, rangkat bot password jongphi haka phone jongphi. Menta scroll sepo, but click continue. Menta pin poi hagane new page bagi tho hello candidate. Tang ni pidon kamban pendap yo tu registration number bagi send, pidon pendap yo hagane jaga bagi tho registration number. Pendap yo tau password bagi send, hagane jaga bagi tho password. Nang ta pendap ya kini captcha hapok ke box bagi tho captcha. Nang ta sa klik sign in. Menta pin poi hagane next page bagi tho please set a new password. Ta hagane page pidon kamban sinai password jongphi, but pin yo ba registration number jongphi ula don lupa pidon kam subon pendap yo. Menta pendap yang yo tu password bagi send, hagane jaka bagi tho old password. Menta hagane jaka bagi tho new password, hangne pidon kamban pendap da lau jong yo password, uba pidon kamban sinahi. But pideban kan mau yo tau password, anda pila login nang ne sekmat. Kan mau ba haga por pishna yo password de badon lang ki number, ki letter, ki symbols, ki uppercase letter, ki lowercase letter, baru de bandon minimum 8 characters. Pin yo hagane jaka bagi tho nut, sepo kiton kitak pasau. Kini kiti condition ban sina yo password. Haga por pishna yo password, kan mau ba kini ki conditions. Kitak pasau kiti banton green baro. Anda kilaton green baro kini conditions tu password jongphi unsalong. Menta scroll sepo. Menta pendap yang yo tu password upa pishna dala dehi, pendap yang yo hagane jaka bagi tho confirm password. Anda bila dep confirm your password, scroll sepo, but klik hagane jaka bagi tho security question 1. Hangni bila ban select kuwi na gini ki security question. Tengangan select dakane what is the name of your favorite book. Di video ban tho ya kerteng jang favorite book jongphi hagane jaka bagi tho answer. Next, select hagane jaka bagi tho security question 2. But select biang yaka security question jongphi. Tahangne nganjit dakane wipat, what is your favorite movie? Nangta sependap yaka kerteng jang favorite movie jongphi hagane jaka bagi tho answer. Anda bila ada pendap yakini baro, klik save and next. Anda kala tho success, klik OK. Menta pin poi biang hagane page bagi tho hello candidate. Menta pendap biang yo registration number jongphi hagane jaka bagi tho registration number. Pendap yo tu password upa pishna hangne. Amdere utu ubakisen. Utu password ubakisen unom longshu. Te pideban pendap dau tu password upa pishna hi. Nangta sependap yakini captcha hangne. But click login. Menta pin poi hagane new page bagi tho additional details. Klik hagane jaka bagi tho category. But select yaka category jongphi hangne. Lada pidei ST select ST, lada pidei SC select SC, but lada pidei da kiwe category pilaban select hangne. But kitu gijong yipat pidei ban select ST. Next, select biang yaka category jongphi hagane jaka bagi tho verify category. But select kaju kumba pi select najrong. Next, klik hagane jaka bagi tho nationality. Menta scroll sepo,
but select citizen of India. Mendapat hak ni jika begitu, visible identification marks. Telada fidon kinu kenjadak hakamet jongphi kibalong permanent, but kibalong visible, pila banto yaki hangne. Telada mudane epat pila banto hangne non lane nil. Next, are you person with benchmark disability? Tegitu kibadon jingduna hakamet kapat jongki kilaban select hangne yes, but kitu kibomdon jingduna pat pideban select hangne no. Menta scroll cepo, klik hagne jaka begitu permanent address, but pendap iaka full address jongphi. Next, klik hagne jaka begitu state, but select iaka state jongphi. Telada pide na Meghalaya, pideban select Meghalaya. Menta klik hagne jaka begitu district, but select iaka district jongphi. Next, pendap yo pin code jong jaka kabapishong. Next, page hagne jaka begitu is present address same as permanent address. Telada ka permanent address jongphi, ketika jubat ke present address jongphi, pide ban klik hangne yes. Menta scroll cepo, but klik save and next. Tenda kala success, klik OK. Tementa pin poi hagne new page begitu one time registration declaration. Select hagne box hangne, but klik declare. But klik no OK. Tementa registration kala complete, fila deble yak registration sa stang ban apply. Tegitu kebala de register teng, lane gitu kebala apply SSC teng, Laitkamssc ban register. Laitkamp ban login by directly but apply. But nda fila login, pin sapoi hakne candidate dashboard. Menta scroll cepo. But hakne jika begitu, Constable GD in Central Armed Police Forces SSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2026. Klik apply hangna. Anda fill up hagne ke page, scroll cepo, but klik fill form. Tementa pin poi hagne ke new page, personal details. Tegi personal details jongphi kila don lupa hangne pim don kam ban pendapeki. So scroll by cepo, but klik next. Nangta sa klik OK. Mentang in poi hagne ke page, education details. Tangne pidiban pendap iaka highest educational qualification jongphi. Menta klik hangne, but select iaka highest educational qualification jongphi. Tegitu kibala de bachelor, pidiban select graduation hangne. Tegitu kibala de master, pidiban select post graduation. Tegitu kiba pass tang hadu class 12, pidiban select higher secondary 10+2. But kitu kiba pass tang iaka matric, pidiban select matriculation 10. Te pidiban select iaka class kiba hedu kiba pila de pule. Menta scroll cepo dan kama reban pendap apdeng, hadu ba pindah poi, hatrai jong ke page. Menta tho iaka percentage kiba pipas iaka class 10 jongphi, haga nega jaka bagi tho enter percentage here. Nangta sa klik save and next. Menta pin poi haga nega page additional information want. Menta haga nega jaka bagi tho whether you are an ex-serviceman or serving in armed forces. Telada fiju trading lane fiju tray haginu ki armed force pilaban klik yes. Balada fimpat ju tray e part pilaban klik hangne no. Next, whether seeking age relaxation. Tegitu kibadan ar posaus nem lane kibatam yak ar polais nem pilaban klik hangne yes. But nda piladap klik yes. Klik hagne ke jaka bagi tho if yes age relaxation good. Nangta select SC ST. Bargitu kibadan ar polai lane hapok ar polais nem pilaban klik hangne no. Next, do you want to make your personal information available? Tahne filaban select no, lane filaban select yes. Nangta sa klik save and next. Nangta anda gala tho success, click OK. Benda pin poi biang hagne new page, additional information 2. Tenengkong gitu hangne preference of examination center. Tahne filaban select iaka center kaba pin tho exam. Menta klik hagne ke jaka bagi tho preference 1. But select iaka center kaba pikwa ban tho exam. Telada pikwa ban tho Shillong, filaban select Shillong. Kan mau ba ke center ka bapiko banto exam pidiban buye ka ha ke preference 1. Anda piladep klik ha ke jaka bagi tho preference 2. But select ya ke second preference jongphi jong ke center ka bapiko banto exam. Dang dengan select Guwahati ha ke second preference. Menta klik ha ke jaka bagi tho preference 3. But select ya ka third preference exam center jongphi. Dengan select Dibrugat ha ke third preference. Menta klik ha ke jaka bagi tho medium for computer based examination. But select ya kantin ka bapiko banto ya computer based examination. Lada piko banto dak English pediban select English. Menta klik biang haga nega jaga bagi to verify medium for computer based examination. But select biang ya kantin ka bapiko banto exam. Select kaju kumbapi select najrong.
Next, hangne githo are you National Cadet Corps NCC certificate holders? Tegitu ki badon NCC certificate fideban click hangne yes, but gitu ki bom don NCC certificate part fideban click hangne no. Mendapai hagne gejaka begitho, have you participated in any game sport at the district, state, national and international level? Tegitu ki baju simbenta hagi games lanegi sport haga district haga state haga national lane haga international level filaban click hangne yes, but gitu ki bom ju simpat fideban click hangne no. Menta klik hagne ke jaga bagitho state/ut of domicile. Nangta select ya state jongphi hangne Meghalaya. Anda filadep klik hangne verify state of domicile. But select biang ya state jongphi Meghalaya. Next, klik hangne district of domicile. But select ya district jongphi. Menta klik hagne ke jaga bagitho verify district of domicile. But select biang ya tu district kumbapi select najrong. Menta klik hagne ke jaga bagitho have you migrated from the state of your origin to the state of your domicile? Tegitu ke badai mensuana ke state ban mentapat kila sa lane kila mi lane kila pet syakwi pat ka state kide ban select hangne yes. But kitu pat ki basyong basa hagaju hi ka state fide ban klik hangne no. Tengangan klik hangne no. Anda filadep select no pinyo I shene chepo kitho candidate belongs to the militancy or Naxal affected district but sagane ke way candidate belongs to the border district. Tigini ki article ki point film don kamshu ban select yaki. Kiladep select yaki automatically. Menta scroll chepo. But when you bagi to hangne preference of push for CAPF or organization. Tangne pide banbu yagi push preference jongphi. Tangne when you ba kito BSF kadai A, CISF kadai B, CRPF kadai C, SSB kadai D, ITBP kadai E, Assam Rifle kadai F, but SSF pat kadai H. Teka push ke ba fitrang bha ban join fide ban bu yaka hakamat. Tejibu fitrang bha ban join yagi CISF. Tahagane ke box ban kong e fide ban tho B. Balada fitrang bha ban join yagi ITBP, hagane ke box ban kong fide ban tho E. Balada fikwa yagi BSF pat, hagane ke box ban kong fide ban tho A. Tahaga takor kong fide ban bu yagi preference jongphi. But hagane ke second box pat fide ban bu yaka second preference jongphi. Tahagane ke third box fide ban bu yaka third push preference jongphi, but kumta terter yagi push ke bedangsa. Dengan pendap nengkong hangne daga BSF A kum ka first preference jonga. Dengan pendap ya second preference CISF ngan pendap B hangna. Badhaga negor kom ngan pendap ya baro kini push preference. But pimde reban pendap exactly kumbanga pendap hangna. Pide banbu daga no first preference ke bapis ngautenan banbu. Pila banbu B kata ya CISF kum ka first preference jong P lane pila banbu C lane pila ru banbu E kum ka first preference jong P. Tigini ki push preference kin syang happy pila banbu da kino ki preference. Temen tape syapo but penyo I bagi tho verify preference of push for CAPF organization. Te pendap yang gitu ki push preference jong P. Pendap kum bapi pendap najrong pendap yang ki hangne tik kumju. Menta scroll syapo but click save and next. Tenda kala success click OK. Menta pin poy akan new page ke bapi don kam ban le ya face authentication. But capture ya live photograph but ban upload ya signature jong P. Tendang kong pidon kam ban le ya face authentication. Te ban le ya face authentication pidon kam ban download your apps ukarteng my SSC. Tekan mau ba kanom long ro ban le ya face authentication haka website. Te pidon kam ban le haka apps jong ke SSC hi ka karteng my SSC. Menta download ya app ha Play Store jong P. Anda pila dep download pli ya app. Tenda pila po hangne klik hagan bagi to login/register. Nangta pendap yaitu registration number bagi send hangne. Next pendap yaitu password upa pishnahi hangne. But sependap yakini captcha hangne. Enda pila pendap yakini baro klik login. Enda pila de login page ha try jong page kita dashboard klik hangne. Mentap page ha klik jong page kita my application klik hangne. Menta klik hagan jaga bagi to select year but select 2026. Menta scroll syapo but click continue. Menta hagan page umdan kami coban pendap klik back save and next. Menta klik OK. Tahang neru umdan kami reban pendap klik back save and next. But sa klik OK. Tahang neru gajuhi klik save and next but klik OK. Tahang neru klik save and next. Sa klik OK. Tementa hang ne pidon kam ban le ya kata face authentication. Menta select ya kena box but klik hagan jaga bagi to Aadhaar face authentication. Teshibu lada kami error kumne klik baik OK hangna.
Tenda phila click OK kan submit kan Face RD not installed. Download Aadhaar Face RD from Play Store. Click OK hang na. Bat pin poi ha Play Store. Menta install your new app. Click hang na jaka bagi to install. Anda phila dep install. Le biang yaga to face authentication. Menta click biang hang na Aadhaar Face authentication. Tenda la mega nega pop up. Click while using the app. Menta select yaga nega box hang na. But click proceed. Menta shendur yapi hang na. Balada kamlong le biang sasisin. Menta click OK. But click biang hang na Aadhaar Face authentication. Tegan mau bah kapor ba pile yaga nega face authentication. Page beda camera. But sublink lane kabrib sisin ne arsint. Hak takorkom kanlong. Tenda kalalong kintok kumne image capture successfully. Menta click save and next. Tenda kala success click OK. Tementa video ban capture yaga dur jongphi. Click hang ne bakito capture live photo. Menta shendur yapi but nda philo I bakala biang click hang ne. But nda kala success click OK. Menta scroll sipo but upload yak signature jongphi. Tekan mau ba ki size jong signature jongphi kidi bandon minimum 10 KB but maximum 20 KB. But ka height part kidi bandon 2 cm but ka length part kidi bandon 6 cm. But ka resolution part kidi bandon 300 dpi. Teshuwa ba pin upload yak signature jongphi ngan pin in kong yapi kumno ba pin resize yak signature jongphi. Tening kong shendur yak signature jongphi. Anda pila dep shendur sakrop yaganik signature jongphi kendiat bakan red. Nangta save yaganik signature ko pafi crop. Menta pli yaka Google Chrome jongphi. Balik yaganik website resizeimageonline.in. Bat link ngalabu hak description jongganik video. Menta click search. Anda pila poy hangne click yaganik jaka bagi to choose file. Menta upload yak to signature ko pafi crop. Menta scroll sipo. But click hagan jaka bagi to custom dimension. Menta hagan jaka bagi to width to 6 hangna. But hagan jaka bagi to height part pidi ban to 2 hangna. But hagan jaka bagi to dpi part pidi ban to 300. Nangta hagan jaka bagi to minimum KB to 10 hangna. But hagan jaka bagi to maximum KB to 20. Anda pila dep click hangna bagi to apply custom setting. Menta scroll biang sipo but download yaganik signature. Menta li biang how to SSC app but click hakanek jaka bagi to upload your signature. Te menta upload yak to signature ke bapish namana. Te enda kala successful click OK but sa click save and next. Click OK. Te pin poi hakanek page ke bapin review lane pin page yaki personal details jongphi baro. Te film don kam roban le ye hangne click bait save and next. Menta click yakanek box hangne I agree. Pendap yakini captcha hapong box. But sa click submit. Tementa kalalong pila dep submit yaganeka application form jongphi. Tegitu kibas ngo e ban apply kabha ba pin link apply hasai bar. But kitu kibala dep apply pat. Tada fis ngo ba fidon gijing bakla pila ban penbe ya kita gijing bakla jongphi. Haka praterik hadu gesh poterik jong brai baningkong arajar punru. Tementa lada fidon kinu gijing kali sepang komno ban apply yakini ki SSC GD pila ban push ya gijing kali jongphi hagi comment section ban ngan reply pe. Khuborlaitkam nats ngo ba subscribe.